Yora cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash, yora cash, hey, yora cash. Warya isi, warya cash, wowe kome zukine. Airtel, Tigo, umuryango mugari. Turaguha amafaranga nawe utera imbere. Ohereza rimwe kuri rimwe gatanu gatanu. Yora cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash, mu kazu k'amafaranga ayikuyemo hano gusa 396,500 ibihumbi 396,500 aje yiyongera kuranga bari bagwaye imbere 500 ibihumbi 500 ahubwo amafaranga yose ukuye muri Yora Cash Airtel Tigo nangaye ibihumbi 896,500 ibihumbi 896,500 aya mafaranga kugira ngo uyabone washoye angahe? washoye amafaranga 1,200 washoye 1,200 ubona amafaranga akaba hafi miliyoni. Aya mafaranga umushinga nyamukuru ugiye guhita uyakoresha angana gutya. Aya mafaranga urebye ni menshi kuko nakubwiye ko mfite gahunda yo kugira ngo nubakire umubyeyi wanjye, ariko mfite na gahunda yo kugira ngo nongere nteze imbere umudamu wanjye yacuruzaga ibintu bya Airtel. Yora cash, itanu ryaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.